تماشاوان هێژا ئەمێ ئیرۆ بولتەنە خۆ بکەن بولتەنە سەرێکانی و گرێسپی چما ji ber ku îro 5 sal di ser dagirkirina serêkanî û girêspî re derbas dibin. Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûriyê êriş kiribûn û ew her du bajarên Rojavayê Kurdistanê dagîr kiribûn. 5 sal temaşevanên hêja bi gotinan belkî rehet be lê 5 salên dagîrkeriyê gelekî zehmet in. Em vegerin berî 5 salan wê demê Serokê Amerîka Donald Trump ketibû nava tevgera vekişandina hêzên Amerîkî ji rojhilata navîn. Trump digot em ne polîsên cîhanê ne heta ku em li welatên dûr yên cîhanê hêzên xwe bicî bikin. 5 meha dehan yan ji 8 meha dehan sala 2019 hemû hêzên Amerîkî ji serêkanî û girêspî derketin. 24 saet derbas nebûn Tirkiye êriş kir. Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê biryara şer da lê coğrafya serêkanî û girêspî ne coğrafya şer e. Bejî ye, deşt e, dûz e. Gelekî zehmet e şer li dijî artêşeke weke Tirkiye bihatûba kirin. Endamekî welatê NATO ye. Lê şer hate kirin. Şerê li nava bajêr derdora 10 rojan berdewam kir. û li dawiyê jî her du bajarên Rojavayê Kurdistanê hatine dagîrkirin. Hûn dizanin niha li serêkanî çend Kurd mane? Derdora 45 kes mane. Ew jî zarok û pîr in. Pênc sal bi serî dibin û şeşemîn sal dest pê dike ku navçeya girêspî û serêkaniyê li jêr dagîrkirina Tirkiye û grûpên çekdarên alîgirên wê ye. Bi sedema wê dagîrkirinê xelkên wê navçeyê koçber û derbidarbûn û mal û milkên wan hatin talankirin. Mafnasek ji serêkaniyê ji tora medyayî ya Rûda wê re behsa vê mijarê dike. Bu 5 sal serêkaniyê nû hatiye talankirin û dizî û xelkê wê koçber bûn bi şeklekî giştî. Ev koçberê hanê jî xwe ji em bînin bîra xwe rojê hewilî wan rojê gelkî tarî rojê tal bû li ser rojê dijwar bû li ser xelkê serêkaniyê me berê xwe dan taybet in û çûn Tiltemirê heta hewil bû çû bajarê Hesekê û dûr serêxe 150 kesê serêkaniyê û derdora wê û gundê wê ê got koçber Koçberên serêkaniyê li Cizîra Rojavayê Kurdistanê li her du kampên waşûkanî û serêkaniyê hatine bicihkirin, beşek din jî li nav bajar û bajarokan bicih bûn yan derketin derveyî Rojavayê Kurdistanê. Beled rastî û diziyê û talankirinê em bînin bîra xwe serêkanî zêdeyî 170 dikanî hebûn û tevî bi milyara hezara û 100 hezara dolar van mexazinana hebûn li mantıqa Sîna Adê gişt hat talankirin xelkê perçak jî jê dernexistin ji xwe sûka serêkaniyê jî bi temamî û dikanê wê hatin vala kirin û zêdetirî 5000 malê serêkaniyê jî ew jî gişt derviyê wan vebûn û hatin talakirin û zêdetirî vî hawî jî bi 10,000 dolmê erdê zîraî ev jî çeta destê xwe danîn ser wan. Nehê cotmeha 2019 navçeya serêkaniyê û girêspî hate dagîrkirin. Bi sedema êrişa Tirkiye grûpên çekdar li gorî ragihandina rêveberiya xweser bêhtirî 300,000 nişteciyên girêspî û serêkaniyê koçber bûn û ji wê demê ve ew di rewşeke zehmet de dijîn. Li gorî zanyariyên rêveberiya xweser li nav kampa waşûkanî 14,714 kes dijîn. Li nav kampa serêkaniyê jî 14,703 koçberên serêkaniyê dijîn. Xalid Cemîl Mihemed, Rûda. Rêveberiya xweser daxuyaniyek belav kir got armanca wan ya sereke rizgarkirina Efrînê û serêkanî û girêspî ye û vegereke bi rûmet e ji bo koçberan. Rêveberiyê bi münasebeta 5. salvegera êrişa Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûriyê li ser serêkanî û girêspî got bi hevkariyeke navdewletî ew her du bajarên Rojavayê Kurdistanê hatine dagîrkirin
بداگیرکردنا وان هر دو باجاران را سروری سوری هاتیه بن پیکرن ریوبری بانگ لنتوین یکبوی و سازی مافن مروان دکه که کمیته که سر بخواه یا لیکولینان آوا بکن و سوجدار شر بین محکمه کرن و سوجین کتینه کرن ورن بلگه کرن هر وها دبیجه چه قاس دم در باس ببجی آرمانجا سرکه رزگار کرن عفرین سریکانی و گریسپیه هر دو پارتیان کردی لروج آوای کردستان پارتی الوحده و پارتی پیشوروجی به هفره لسر 5 سالی داگیر کردن سریکانی داخویانی که وش بلاف کرن او هر دو پارتی ده داخویانی خود دبیجن ایریشا داگیر کریه بو صدما کشتن بریندار کرنا به صدان ولاتیان و کوچبری آوان دبیجن ترکیه لسریکانی و گریسپی گوهرتنه که دموگرافی چکریه لشونا خلق رسن مالبات عرب و ترکمن هاویرده هاتنه بجی کرن هروها آوا ویستگاه علوک جی لسر حسکی هاتیه برین روسیا و امریکا جی بیدنگن هر دو پارتیان جهازین داگیرکر داخواست کرن و داویه لوی داگیرکریه بینن و ری بدن خلق رسن وگرنه جهن خواه محمد حاج و اندام کمیته کوچبرین سریکانی جه قامشلو لگلمنه که محمد تنباش بخیراتی ایرو 5 سال ده سر داگیر کرنا سریکانی و گریسپی را در باسبون من حس کرد بزانم روشه و چیه کوچبرین سریکانی حاله و چیه بله دمتا و همون تماشابان روداوی جی باش به ایرو جبونا من راستی جی روژا کرشه نه جوتمها 2019 جبونا گل کرد به تایبت جی گل سریکانی و گریسپی وکی روژا کرش تناس کرد جوی روژا حتان ها بو 5 سال در باس به حال ما قد نتحاله کرد نه حاله که کمروفتی در جیان بکرد چه دقیقه کو در باس به چه کلیپ کو در باس به چه ساعت کو در باس به روش کیف خوشی سریکانی دل مده دمیجی مده دل همون خلک سریکانی ده 5 سال در باس بون راستی جی جوی روزا کوام سریکانی در کت وقت نه جوت مه وقت ایرو تا روزا ایرو از باور دکم همون خلک سریکانی کیف خوشیه که جوی روزا حتان ها ندیتیه هر هبیه یعنی داگر کنا بازار سریکانی ایشکی پرمزن خسته دل ما راسته جبوك مروف دوزا ولاتا كي بكا دوزا ازاديه بكا بدلا داتينا اللي بدلا سريكاني راسي جي قالكي جران بو بالسر خلقي وي سريكانيه هون بتانيمان يعني هون بيد حسنكو هون بتانيمانك محمد كس زيده خدي الودر نكت آلين سياسي خدي الودر نكتن دزگاه سازي ناف دولتي خدي الودر نكتن دماغو خلق سريكاني ام كوجبر بون بري هر كسي من بری خدا باجار تلتمر هنک مالبات هاتن پیشوازی مکننجی لدما دیت المجار سریکانی هات داگر کردن و مرسله خلق سریکانی مرسله کی درجه بروج و مهان نه چهار سر کردن اون زانی کامپ هاتن آوا کردن نه سازی ناب نتوی مرو بالا خوب بده که کمیته نتوی یک بوی وکه بالپرسیار کوچبران خود گره دست حتی روزا ای روزی حتی به بولتان واجی آلیکاری که راست راست به خلق می سریکانی را نکردن. ریو بریا خسر لگر در فتو امکانی خو آلیکاری دکل او آلیکاری هانج راستی جی تیرنا که بار گرانه یعنی خلق هجماری کی زیاده ام دبیجن یعنی هیوی مهنه وکی خلق سریکانی راستی هم بتنی هاتن ایشتن چما هم بتنی هاتن ایشتن خلق دروج آوای کردستان دکاک دل بخوان بخوشی آلیکاری مرا نکنه اگر ایرو تبی بجی خانیه کی ولی لحسه یان قامش رو یاد دبر کی کری بکی و بدنا مالبات کی سریکانی هری کم به هفته $500 از چه آلیکاری مالبات نکر یعنی سازی دستگاه نفره کی آلیکاری مرا نکرن جبوجی راستی جی ادگوتنه که جی خود کوجبرین خلق سریکانی ام بتنا خواهشتن ام بتنی هولمان و مدد خواه ایشا خواه
برین خو مبدس خو درمان کرد ام ایرو رو خلک سرکانی از خوازم به بجن ام بخو درمان یعنی برین خو ایش خو زور زحمتی خو درمان کرد تو کس خودی المدر نکدیه کاک محمد چند کرد لسرکانی مانه اگر در فتح و کمیته کوچبر سرکانی مهانک سرجماری 5 سالان آماده کردی اگر در فتح قانون همو بین مسار کرم یعنی از اف سرجماری هانیجی تاکید تکس هاتی کردن رجا کوچبربون صدی 87 به تمامی خلک سرکانی کرد و عرب هاتنه کوچبر کردنه 45 حتی 47 تن کرد لباجار سرکانی مانه پرانی آمانجی زاروک و امبیجن کسی به تمن مزنن نیزی 6,000 مال آلی کومن چکدار و هاتیه دست سر کرنه مالبات وان هاتنه بجی کرنه زیدتری 1700 فروشگاه آنگو دکان جالی چکداران و ایرو لباجار سرکانی تیب کارانی همان دمید ده 3000 مالبات داعشی کو حالات پر مزن ما تثبیت کنه جی کامپا هوله در باسی باجار سرکانی بونه جوان هفته 5 مالبات لتاخا زورابا کو افتاخ پرانی اوی همو کرد بون هفته 5 مالبات چکدار داعشه و تاقی هاتنه بیجی کرنه 5 گون به تمامی ام بیجن هاتنه روخاندنه گوند عین احسان کانیا حسبه وک گوند کی کوپرانی خلک می کوبانی لبیره کی بجید بون وک بارگه هکلشگری لبیره کی هاتیه آبا کرن 6 گوند به تمامی خلک وی هاتیه والا کرن کوپرانی وان گوندانجی کدام بو باشه کاک محمد اگر ری ورد داین کرم که عشته یک کس سیویل دنا وان دا پیرامیرن جنن زاروکن سر دست چکداران هاتنه کشتنه یعنی شهید کرنه جبان دست سر دست وان چکداران کویرو سرکان بجی بونه دهمان دمه دا جروجا داگر کنه حتی روجا ایرو زیدتری 54 جارا پفچونن دنابران کوم چکدارو دایا هفته و 2 جاران تقین لباجار سرکانی چه بویا به تمامی خلک سرکانی که دل جبری کسن ببیجن هاتینا شهید کردن جبری کسن کو کوچبر بونه هفته و 2 کس حتی ها مفقود نهاتنه یعنی چارانو سامان نهات یا ناسکنا که افکر لکوده کنه جوان هفته و 2 کسانجی زیدتری 30 ترکیه نه لعالی دولت ترکیه تینا داده وک محکمه کرن وک کو تبری ببیجن شر سرکانی بونه کاک محمد الورما مانشيت دانية حتى كنجي هوني حتى كنجي الدربة بمينين حتى كنجي هوني كوچ بربن يعني راستيجي حتى كنجي خاصة أبرس يعني برسف جمع هبا اگر به دست ما با امی آنا بگری آنا سرکانی بری که از تبلی بولتانا و ببم وکی کمیته کوچ برن او که مهبو شانده که مال گل برپرس امتحان بون هما بریا رب ساعته که امجور هاتن ما دخواز خوانا دستیوان کردن ما گوتو هم بتنی هیشتن زاروکن سرکانی خلکن سرکانی شر ترور کردن زاروکن سرکانی شهید کردن البيشي حمو جهاني براباني كان داعش تيك برن إيرو سركاني دست تركان دهيشتن وباجار سركاني دست تركان دهيشتن داخاز امي سركه وياكو قد فجر جيتنايا اوكو امي هر تم الباب خابدن حطاني كان كان سركاني تبري قلتنا جي كربو هر شو قاسي خواستن نابي كوباني بكن عين العرب هر شو قاسي خواستن ديرو كابي باجاري بكن إيرو خواستن سركاني يجي گوهرتنا دموگرافی وی باجاری پک بینن لی باور بکن اگر به 5 سال اینو ام بحثات کن اگر 10 سال دنجی مابه وقت نکان به سرکانی دوری ما بخینن و جبو فکر اوی ام برش یعنی چت بلا به چ دست ما چی به دنگ ما کودکی جمعش بخ فکر سرکانی کارو خوات بکنه یعنی دو کامپین کوچ برین سرکانی نه سرکانی واشوکانیه بو کرتی روشوان کامپان چیه یعنی کوچ برین کلوان کامپان دمینن روشوان چیه راش راستیجی برجی نقاش کنه دستگاه کوبو کار به آلیکاری تشکیل شوان بکتن نه
مثلا اصلا ناب دولتي يعني او دزگاه الويدا كي رخص المنظمات الويدا كي حرمينا ارسال سر كوجبر كنا مره در بس به باور كن حتى ها كونه كي كوجبر سركاني نه هاتيا گهرتنا بارانته بسر وان بته ام بد زبستاني بردرنا اگر تچک بارانته او باران همو در باسی كونه وان دبن عالی تدرستی هاتيا خود کرنا روشا مروفهی راسیج زحمت از تن دم بحثا سرکانی و شکانی دکن از خوازم بیشم بشک زیادتی 4000 خلق می سرکانی لکامپا نوروز جی انگل دیری که لوی دکی جی بجیبونش بوک اماجی جبی نکن روش اماجی وک روش آبان هر دو کام كاك محمد يعني هوني فقر است خوازم في بزانه يعني ريا فقر چی ببا خلق ما و فقر سرکانی تزانه از شد به از هر تم دبیجم وگرا سرکانی وگرا عفرین برس بی تنه بریا که هیا اوجی یکیتیا گل کرده به همو هزه خواه به همو پارتین خواه قدام کو گل کرد ببا یک بارو کالی مجی گوتنه اگر کرد راسیج ببنا یک تو هزه که دنیای وان نکانه جبو وجی وکی کجبر کی سرکانیه وگرا هاتشتی کو ام وکی گل کرد به همو پارتین خوی سیاسی با همو هزن خوی لشگری ام ناکوکین خوی سیاسی دینن آلی که ام ببن یک ام بکار بن راسیجی او چکداری کو سرکانی داگر کردن وان تک ببنه و ام بکار بن بکن حتانی کو ام یکیتیا گل یکیتیا پارتین کردی لبا چه نبه از دبیجم چارانوس خلق سرکانی به تباهی زحمته چارانوس خلق روجاوا بگیشیج نترسیه ده دما کو یکیتیش پیدا نبه مالت آوا گلکی سپاس و انشالله هونی روزه که وگرنه سرکانیه محمد حاجو اندام کمیته کوچبرین سرکانیه جه قامش رو مرابوی ام بین سر روشا گریسپی مجوره گوت سال 2019 دا هم گریسپی هم جی سرکانیه جه آلیه هزین ترکیه و چکدارین اپوزیسیون سوری و هاتنه داگیر کرن محمد حاجو بحثا روشا خلق سرکانی کرد از اجواره هنه که بحثا روشا گری سپی بکم بگمان گری سپی جی اف 5 سالن که هاتیه داگیر کردن جو بر ایرشو داگیر کردن وی باجار روز آوای کرسانیش خورا حساب بکن چند هزار کس کوچ بر بونه گرافیک جواره دیار دکه 100,000 کس جو گری سپی ده سال 2019 و جبروان ایرشان کوچ بری باجار اندن کوچبری و در باشور کردستان ترکیه و اروپا بونه در به در بونه یعنی لشون آوان بنیرن 1845 یعنی 46 مالبات چکداران عربین هاورده دمالین کردان دهاتنه بجی کرن لی نتنه اف 8 ولاتین سیویل راستی گلباران راست هاتنه لوی باجاری روز آوای کردستان 75 کس هاتنه کشتن 17 کس بریندار بونه و بونه کم اندام بونه هاندیکاپ 89 کس هاتنه رواندن کسی این که هاتنه رواندن حتی نه نزانه الکدرینه نه زانین چارنویس وان چیه نتنه اف هر وها 5171 مال 1180 دکان و 12 کارگاه یعنی جهین کار یعنی خلقه هاتنه دست سر کرن یعنی چکداران دستانی نسر وان مالین خلقه اجبر به کیجی قدر افرینی قدر گریسپی و سرکانی همان چاره نویسه همان قدر خلق البندینه چه این افرینی چه این گریسپی چه این سرکانی جاوری و یکی دکن که وگرنه باجار خواه و چکدار و عرب و ترکمنین هاورده دیده نمینن هنرمند کرد دیج روز آوای کرسانه که اوجی خلق سرکانیه نها و میوانی منی استودیو با لینا حاضر میوان سرانه کوی های بیگمان امیل سرانه که ما مستم محمود عزیز شاکر گداری بکن هنرمنده که گله که ناس کریه کده کوی هم مزن بهتری 5-6 سالی جبو هنر کردی کار کریه سالین دور و دریج همه بیجن تمری خو حمودایه سران این کردی هنر کردی فولکلور کردی پاراستیه زمان کردی پاراستیه سران کوی ما حس کرد به مناسبت داگیرکاری سرکانی بینن سر اکرانه پشراجی از
مامۆستا محمود عزیز شاکر بکە میوانی خۆ. گولیزار گولیزار ازای اشتمال بندارا گلی سرکانم مدی گولیزارا من عبدانی بشتا خدام کری مشک بگرانی مباکری گولیزار 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 تو بهار عمر منی گولیزار وانا وانا گولیزار صفت که بابار روا کلیل کارمان ورجی مرات خوشیار ورجی مرات خوشیار